Sangai festival the Kaithoka the Senpam IDP sing the Tadabana Sumakutang Wagani Hiboko Comina Fondoki Wafam Moro and Ekogi Hana Pidam Babisagi sang Ekogi visitable and other materials labor IT Hanapi Aduba seeing labor in Lupa Kunamaka Sama Saraga Pidam Madu Juti DBT Kutanga Tauraganda could direct Pishasi Koye in matching the Masada economic Halapusi Shuknagi Hanagi IT Sigimata Sunagi Lupa Marika Hapalaga Lupa Marishina seeing you Visanga Peter Pussy Yabungam with High by Pigaton to one very lip games in the Gig protester of Paul Lady Harry Paul Sigim Tang the Su IDP sing the PD but seeing him one Tabalati had a sip secretary Fondo Cavalere the commanders of Paul Sico Comina Fondo Boycochanga Festival Alaxi de Kogi Sanga Festival Pantopaniga and Kogi Langas Honor Pasida Aduga IDP sing the Tenari Boku Sadasiga Puna Kamani in Bears. We currently assume from Nishi Kokomi from Zico, Haripotavani, Harakani, I show Hana, can send Shanghai Festival Sin Gadoribo, governments in a Kalogonico, I can sing Sina. Aduga as a festival is a Patti Avenate, Shanghai, as over Assam, Gadorina, Laki Venico, and Malingi, can sing Sida, Equina, Manipur Masatakpa, Duga, Equi, Manipuri economy, Avatari, Equi, Santo. Masama sa putok sa mayam singi pot mayam ati mayam singa sa ikoy na ako'y yon ba kot ba ko ati ako'y wari ba lazy ba race culture the heritage mayam si tourist mayam the kangan na ako'y da kano ma ako'y lazy ba ni den housing na Amcu hari ba kano si festival si tawari na kalaga su manipuri fruit mayam si loy na ba yawbong gadori ba hai ba question lain sa tok sa yadri ba ano ba fruit si kuda mai umbrella organization sing sing na control tawari ba mayam sing asi da ki da gi or fruit masa sing ko yawning su yaw phangoi do mayam sing aduna ai ba kano sing si da festival si pangthoga sai santi leire hai ba gi kupsan ba su oi ba ana festival na si da ko ye kare hai tare Atopa Kulai by Bissing Mayam Nagasi, my Yoiba, Cookie, Fold, Yauri, Mayamdu, Yawning, Yawi, Yahun Trakanda, Mogi Wakalun, Pami Mayam, the Yawi Drega, Hyben, Singaton, issue Lakado, Mayam, Layako, Manipuri, Apunbugi, Masakse, Sangai, Pangtomatum, the Maruda, Saru Yagadoriba, and today the pull up. Puruk Kuntragi, my other Mayam singers, I'm the Watan Saru Yaba, Yani Haiba, Assurance Pibungam Magadiko, Adam Tawia and Kaliko. Madu Udava, Osho Oiroiko, Hantakim Tangiko, and then Mayam do Yankanda, Hojik Labor, our film Sidang, say IDP singing issues, the Yimakoi, Pibum Toko Mayangi, Sayet Nava Mayam, Makoi, the resettlement Tau Bahibasina Santi Puroknabagi, first and the foremost state Nihabasim Yam, Luna Taze, Look Mayam, Tazeko. And then Han was Santi Puroknabagi, Quailigi, can say, authorities concerned about from center na state da lairiba singasina makoi any upaya ma tawrakanda so battalion link mani khang de state ki forces me ama hariba kangpokpi or Susanpur or More da phajana strengthen tawraga ko with the assistance of the central forces ko leirakanda kano khigi adum thamgadong ni haibani da chauraba bharat ki shakti leirabani haiba sida kaisuleta pikraba Manipur gi mafam ani ahum da masa masa gi horkhum khorina phum tajariba kamagi kan full go kan imung manung like jing village jing hanjal ngam da ba se taw gi am taw gi kano do adu taw roi da bani aduna hariba adu lehal kan da akogi kano singsina akogi IDPs mayam singasina ko magi original mayum natraga khungang du da lairaba kan da aseng santi kano se masi lakane ba madu laiba yaro hena thinga iba poto namdara kan da ko namthaba da mai pa kan da aseng santi lakane haiba ko madu community satna kanglon gi wang mada ek rule gi wang mada leiba extremist terrorist ko kana satan sai ba tare ko adu gi elements mayam do lokthok dri magai di yaro habani da punamak tu yang kada sina dongana perspective amini hojing na hojiki hariyo paisa mayam sing sangai da sanga da se around ai sum ningsing bada ko 2022 the pangthoki ba sangai festival around over 10 crore gi mathakta lai hojiko hojik su hantak si pangthokani tawraga di hojik lai ba census mayam sum la kanda more than koi gi kana 15 to 20 crore gi maya da koi sading tawnen an khali ko
plus minus ko hai so senpham ni asina IDP zingi kano da issues da thada biraga di hojik kilo pasama ga alpa marfu mariga yenari bagi kano se masi yong di nemdhar oi ko aduna karino gyan ta de akoi gi beneficiary da kana khudong saba piba matamda khwaidagi oiba effective oiba khwaidagi oiba fruitful oiba akano se min se ngasai gi DBT haijini ko direct benefit transfer haijine ba mating pangningi ba mi du da magi account da direct changba sida akano thawoina changba yaroi gaina warau na basu yori ni chang leidana changam matung se lupa sam changam madu amuk matfu mari da amuk handabagi wa thok thol ni dana ko gi हाइदी authority waribo officials wagera department ki meeting wagera kan moi privilege ngatani haibani da moi thagi aso aso tolop sab kangam ngata wairangani haibani da kai do bagi rupa sam da lemi ba pataruk ki taruk ki kan du kai do bagi mihori no haibani da adu noi gi thajan badani account gi ada gi maram budi lerangani ko adu siyong niam ba khunai ni da na koi ja aduna ministry level da gine bureaucrat ki level mo do leiba privilege group hai batare ko thagi tolo tin ta da sari mayam sing aduna wana leiba koi gi IDP singi rupa sam da gi marfu handa gi wathok thol loi da bani ko aduna mayam ji ye kan da kana sangai gi pose yam kan review to honingi aduga masi ka henna lang ba khot porom da su hen la ka du mali then maduna hojik unexpected ako le unwanted oiba thongdo mayam horien to kani hayeng to kani khang bangam da ba tanja si da ko maduda thoning da ba thodong yam thopu ya be kana su leibasina concern authorities ko mayam singasina nan akoi thingi ba adaga yaning driba toan khaba da nuti phungdu eba akano CSO mayam siga representative singa yamna ningthi jana phamin na kan da review to kan da whether it is feasible or not agi feasibility gi background magi kano mayam se yam kupna tor kan da final decision se amal lo honingi ko just my thonge am noise the losilak basi de khoi yam nuai pa ma ha batara gi khoi gi manipur se india gi thana tana malem da su sana khona ba amadi culture ge ba pita kallag le riba mani adu bo hoji hoji indian panorama da manipuri film mani khalak le koi non feature film da ama aduga feature film da ama koi non feature film da koi battlefield hai ba ma aduga feature film da na author hari ba film mani se koi indian panorama manipur film mani khalak pudi aur hai batare ba hari pa se de khamai yeng be aroi bo na thambi si am nungai ba pauni tasengna akoi gi se reality nga ta sum oi ba se masidani kana hiram kuding makta hai batare akoi na thengnari ba pose yamna ka mioi bagi saukhat pa kana singsita tangai padana sang ba natraga muthat ka do pong ata woi ba ko akoi na wari mayam se aseng bani dana agi akoi gi nature gi phajaba aseng bani dana aduna akoi gi raiba writer sing script writer sing na ta kavi sing hai batare ko ayam awang ba dalang gi mathak ta thammaga athapa sing da sakpa lamai duna saji du tanaram ga du bhap na sara gi iba kano saireng mayam ma yauri malem gi energy ta da akoi gi na adum waraga ngasai gi saji du mak masa da phauraga ngasai gi iba kano script kum sim goigan ba hai batare makha da gi mai tharaga khang mathak ta leirakan da ingna tapna ga law ngam da ba oragi aroi bi khongau khulaw hingna bagi da mata law ba ko sigum da yumpham moi ba mayam sing asigi amasak se tarak pa jani aduga leijai ekoi da ko adu bi civilization ji saudi ji gi represent to bi civilization ni hari da ko 33 AD da gi ekoi royal conican thamdana even sagon kangjai 3100 BC before Christ Jesus Christ pokring gi sai lising ahungi amang da even against world record na dum recorded tawra lai na sigi mayam sigi oiba generations mayam du gi ramnen sai batare mayam sing du gi paipu gi oiba mayam ding du sangna lakpugi ko lai harau bugi keno laksalaki ba even aduna ko na hindu gi lakra ka jo ki contribution to ko ki thang ta gi kari gi tong ana mayam sing aduna rasti la puthora inyatra nat sankitran pung cholom am kano chingi la inidala UNESCO gi ba
kano lai na recognition da somai to na koi class kent kano da koi changjal in na India gi dances ke marak da likewise koi gi ba sa gi film gi kano sin si su and in other aspects da koi gi ba talent se dum lai ha bane but aju da tholai ba ani ahum ga se wa ai sen thum yam pi dana sarkar na policy program to na thaderaga tholopadi oiramoi ko masa masa I hona jaba haiba ta sana ba do oiro culture do oiro amado oiro sidisu awa mayam thingnaramani ko script writer singi then producer singi director singi mogi phangam thokpa ko migi film star ama film kangnam gi bada mapun si su phamaga sa su loibang gamdri ni dana akoi artist sing sina kamana aduni yamna wa ba film ni panthok ningde ko moi condition je ado kai khamnam thoi thagat pham thoi aduna henna apung phaba policy program ko policy is a very important hojiki matam digi ka chakot pajadi ko policy ha se am to film gi policy ji lai chu lai rabani ko madu hene yingjela kanda makhata na support pira kanda malem gi arena da ikoi ne koi gi